Ito na, Babo Kabalen, kumusta kayo po? Yako Luis Season ning Werin Pampanga. Kumusta po yung summer you? Kami Kenny, may invita kami po kening Mula de Perlita, located dyan po ini kening number 143, Zone 2, Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. O talungub tamo, lamin tayo po yung kayong kilub na. Bayo talong upisabyan tala pa magkano ing entrance Kenny. Day swimming for adult it's 120 pesos, for kids 80 pesos, and then kids 3 feet below is 40 pesos. Ngayon nung night swimming naman additional kamong 20 pesos. Kaya ngayon rin cottages atin tamong nipa hut, large cottage, ampong small cottage. Lawin talang ding amenities da Kenny, balo ko tinla mo no function rooms, sa tingla mo naman rooms for stay in. So ito lawin talang. Ang pala, pakilala ring people behind kening Mula de Perlita. So, yung Ma'am Lizelle at saka po yung Ma'am Remy. Hello po. Good afternoon. Kahit mo po kaning Welcome po kay Mula de Perlita Garden Resort. So, salamat po kayong paman dito. Ito mo naman po. Welcome po. Ma'am Remy, hello po. Ito, lamentala. Salamat po. Okay, thank you sir. Dumurot tamo pa, lamentala nga ding amenities kenny. Atin niya palang atlong pool. So, ating pangmalati. Ating for bala mo general size but atin pang muna man metong ketang gulot bala mo pang private jet nung bisa kayong secluded event or occasion malyari ko ka rin. Ito according to the management equipped la pong CCTV ring in entire area Kenny at ilang mo naman pong security guard na manantabe 24 hours but ding lifeguard tamo Kenny accredited lang Red Cross lawentala na. Mula de Perlita, mag-open niya last year, April 2017. So, mag 1 year la pa mo po. I'm sure, dakala pa improvement gawan Kenny. Siguro mag-expand la pa kita, I don't know. Pero, masanting niya pong puntalan. Bayo mag-ending summer, masanting atyak ya. Taga-saan? Werin Pampanga. Taga saan? Taga Sasmuan? Angeles? Kapampangan? Ayos, okay na, hi! Sa aking gulot ko, pinihing karelang simpleng function hall. Kasalukuyan, ating mag-reunion. So, family reunion, yun, clan reunion niya. And then, ito, nung bisa kayong mag-event pin Kenny, you can get this pool, and then itong function hall. So, apining quick tour nito, muntata naman kayong cottage. Tamo kasi, danu pa na ako, manganta na pa. Hindi na. Okay. You guys ready to eat? Woo! Abi ako nga din barkada, ang pamilya. So, itabay nyo kami po, mangan kami pa. Pakit kayo mo kaya kayong bakalmi. Yan, magpasalamat kami muna man karela kasi dininanda kayong nanangos kanita. Embutido. Ampong asadong Santa Rita niya man na no? Manta na. Dakala salamat kayong pamanalbe nung pumbriye pong bisita ni Mula de Perlita at yung po kayong 143 Zone 2 Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. Dakala salamat po kayong pamanalbe. Nag-enjoy kami po. Pabengi na niya. Mag-ready na kami muna mang pahuli. O ito,
Until our next discovery, my name is Louis. Say bye. Say bye, Luis. Say bye, Luis. Bye.